Thir tu te in zavain si bai vek ule. Tun lai chu boy na sang sei tura tam khop maya request po atam viau mai boka. Mase tun chum chu in request na satjinga pakhat Miss Grand International boy ni chungchang khakaron soi phot dona request dang khachuka thei chuanin video danga te po karon soi tura ngai la tin Miss Grand International boy hi iron vati chhuak har ve milauti takin atir khan ron ti chhuak ngal khaka du ve thawa mase an boy na hi are mai ka ring lova chu wangin update te ka kana ngai chang le no a ti chuan ti hian ka lor khom thei ang te karon ti chhuak ve ta ni ti milo shat puidon nya Ole, Miss Grand International hianin neu no anga chin khop maya an contestant pakhat a chap lai le alung oilo lutuka wanga moilo taka akhosa live video a viral chiam to a ti chuan hei tunaya ni kumlama Miss Grand International winner kan Indian puinge mai Rachel Gupta le Miss Grand International organizer lamchu internet kaltlangin anin per vele ta sia mai ni Many somni paryat khan kum somni pakhata upa Rachel Gupta chuan Miss Grand International 2024 ani na chuban sanin a phe na thil thleng le thil ni na dik tak a soina video lo ngai chang turin offense te ashila ama du thu ngeya bang ani tin ronin soima se organizer la mero in an ban jok angin anon soi ve thung ahna alen lo lutu ka wangin le contract abo chiat na sada wangin title an hli sak jok angin anon soi tlat maya Akran po ni somthum chunga peled vat turin Rachel Gupta chu an shat tir ti nan soini Organizer lam chuan in Rachel Gupta chuan an ma ni ron masamya lavin le shat puimya lavin pon lama project alo kalpui china Miss Grand International 2024 ani na manga chutianga organizer ti shat puimya lava project adu du alo kalpui veringot mai chu phal ani lava contract bo chat na lian takani anti a chumai ni lo Guatemala trip an wa sa isa ve ka po akal du tlat lavani ti nanon soi mase meni somni pakwa a Rachel Gupta chuan a YouTube lama video sei tak mai hi aron posa chuta chuan thasari chunga Miss Grand International organizer lam nena an tho dun na toxic tak mai fel file tak le neu tamru tak chungchang aron soi ve ta vek maya an khosak tir na room te ziale eile in tur siam na tur bungrua le manrua tak nyal po an pek lau thu te chutiang ti na tur tak nyal po om lau thu te a eile in tur le a chung te e tur tak nyal po om ngai lau thu te aron soya arrange chung zong organizer lamin an ngai sak lau ziale thil provide loi an nei lau thu soin gym te motor te phone te engma an ngai event pui lau thu a soya Miss Grand International velai ani na chu an za sak lau hle angin angai ni berani chu mai chu ani lova ajin ve wana eng thil ma an tum sak ngai lova ama in tum chop vek zela ngaya chwawana turkar tak nial po an ngai twa sak ngai lo thu aron soi boka Rachel Gupta chuanin paisa chungchang te po ron soi tel ngal vekin winner ani nuwa sumlama harsat na namen lo atoka an kontraka khachuanin 13 stipend pek ani don ang khan antar langa mase Miss Grand International lamchu anin biak rem dan angin an omlo masazoka sumlama harsat na ato pha a chung te sum aman sakzel angaya winner ani nuwa po organizer lama changa isagna le hlok na adon lo lutuka wangin le atira anin soi anga thil eng ma thenjui tak le silo wangin anu le paten an sum sengin an support zui char zo kani ti naron soi Rachel chuanin organizer lam chuan na tho tur shil tur anon biani lem lo chuan ama chu athinge adam ti po an shangai lova an ngai event ngai lova ama chu an ngai sak lo tak zitani ti na soya tu manan be ngai lova na po ne lovin om reng china message emo call don lo top ni te anga chin le a thalak sak tu photographer tak nial po ani ngai lova ni ti na soi red carpet an zo hova kamer ma a nui sang chung an ding khom ti lo chu ani bezui ngai lem lova chu po chu lem chan na vekani ti na soya poisa bak an ngai twa lova ke hi engtin nge ko om eng ma an ngai twa lo ti na soy ni camera ma in ngai sakton tak angin leman chang dervel mai ti na ani bere Rachel chuanin thil chip tak online na an zor chungchang te po aron soitel nge a kanra ma chuan mitam takin min za der ve a min da sang ve a theina tam tak kan nei ve a ramtan khovel mi poite tan kan ole kan ni na te kan theina te kan title te hi kan mang ve theya kan che chuak ve the mase online na product chip tok min zor ti ringota aba ka omlo ti zongin ron soi tlat maya Miss Grand International organizer lam hianin an Miss Grand International winner te hi an ram siam chop thil mak tak mai lar box si lo te an zor tir zia maya
comment lama po trol nan tak anon mang boka achan chu hetiang hi Miss World te Miss Universe te Miss Global Miss Earth Miss Cosmo le adang ten hetiang zong hen engma thilan tingai lova hetiang hi an organizer tin anti tir ngai lova hetiang ti tir chin om chun chu Miss Grand International organizer te chau hi an ni a sel girl ang mai nan en colony tinan lan sei hi alani adiklaw na po om shan love achan chu untitled te mangchang kain ramtani mo mipui te tan an fe chuak ve theireng si a an fin na te an mangchang kai ve theireng si a mase chu tiang lampo ti tir theilek lovin an thil siam product chip tak tak mai Rachel Gupta phechon in chief product in a soi hian ani kha khatiang zor ti reng reng khan hun an man tir chin chu Rachel Gupta han adiklaw tak zitani tin a soi ani Rachel hian in a YouTube channel lama MGI ten omzia le camera ma an landan le atak taka an ni dana in person zia te aron puan chhuana video a hianin Miss Grand International 2021 a Uganda ram ai walo tel veto Oliver Nagagandu chuanin aron comment ve a Rachel thu soi tele MGI chungchang a soi zong zong te chumak po ati lo thu le ama nge po alo tel ve to na ni a chu wangin a shechianga ani tan chuan thu thar ani lava Waisen taka Rachelin thu dik aron aw chwa pui ngam chu a fak zoka lom thu a shil boka ama nge poina channel lama MGI chungchang te nom tak tak te alo soi dai to ani ti mangin aron commenta MGI chu demonic ti na soi hialani Chutia Rachel Gupta berin Miss Grand International 2024 ani na achangai no do taksia chuan Philippines ramtana che chua Christian Julian chu vanaya ron changta a CJT nan soi mai china crown lan chon ani tani Rachel Gupta in chel zui reng tlaka angai lo amun ruak chu aron lua veta a mase alom omdanero adang ve de uhlek achan chu internet lama mitam takinan nui so meka lompui na thutam takdong ma se nui so pol hi antam em maya a phureng wangle a hlo chwa thil po ni lova a hlo chuak tu dik tak zokin chel zui reng tla ka angai lo thil kha ani chuanin aron chang ve tamai chawani a giveaway crown second hand queen tinan soi zuya chu zo tu tiang zong chon antrol mek boka mitam tak phai chuanin aza thak zo kani ala lom ve mai si a teten an comment ani a comment chianwam lo tak tak te po atam maya aza thak zok ti te in an suya a chen phai chuanin engtin nge alo pom du zok le te an ti ni epo chuni se khati lampanga kha chuanin ngai dan te lo soi ve ula alo pom ve ta mai kha atom thakin tm aza thakin tm nge niya mi in giveaway crown second hand queen tian soi hi a om lo shin lawin lo ti zok comment na ti khan ngai dan de lo sei don nya Rachel chuanin interview nei na chuan adin mun akal santak ron chang tu thar Philippines ram Iowa chuak Christine dan thupoi mo tak a soi boka film khur turin a cha ni Queen thar ani awangin ahlim viawin karinga chuti rwalin hemi borak vela wang hianin azam pha hle po karing boka ama du thlanna ni a mase film khur se ka du a an zedik tak le an ni na dik tak an lan chwa tir ve huna ama pui turin ka omreng do na min mamo na apia nga ka om do na ni ti sha se ka du ani ti na soy ni I'm sure she must be feeling a lot of things right now. She must be feeling happy to be the new queen. She must be feeling confused, a little bit nervous and scared. Honestly, I'm praying for her. My heart is with her. I hope to God that she does not experience the same thing I did. But the truth is that this is the organization that she's choosing to work with. And I have a lot of respect for her. She comes from a beautiful country. And I'm truly praying that she has a good experience with the organization. I want her to, my message to her is to please protect yourself. And please know that when they show their true colors, which they will, I will be there for you. And please be safe and protect yourself. And do not let anyone make you feel uncomfortable or targeted. Mase Rachel hi a big lova afing VMM maya thil a thlir zau thiam kan ti don nge a chong liam mai lo MGI na mun ruak lo atura an thlan thar CJ tian ko mai Christine Julian sutun lai bawrak chalo takan nei te awangin ama ai chuanin arrange chung zong chuanin Andri chazok nge ya arin thu asoya anmol phawna hlia khunan dik taka thil kalpui chin angin le an beauty queen te nga isaka nga ito chin angin an om to arin thu asoya ni MGI chungchang athu soi zong zong te chu dot vek anga mi puinan rin theinan an queen thar chunga chuan hunenga machin chung chu chat an chwa der arin thu asoi Rachelin MGI chungchang thil te nom tak takaron sei chwa tak nuwa MGI president Nawat chuan aron changlet ve saksaka
a Instagram story lama po Rachel Gupta aron per na sa khop mai an drama chung an center na mun thalak te poron da ve thlapin atet lau thu le changkang takle lian tak jok ani thu te aron tar langa tin Rachel Gupta chan anute hello ti len bel chung sang te aron tar lang tel boka before and after thalak aron man sakani anute ron lian ta thut chung chang kan so in protein ke ena sa ti bakin min changai lo ati tin Rachel mai ni lavin a u naw nu le anu ta na free plastic surgery anti sak chung chang te po nawa thian ron tar lang tel vek maya an surgery ti lai thalak te nen thlaparon phaulang ve sia sia bokani chu mai chu ala ni lava Rachel hi lawin sei no pang ve de nge ni nawa chona Instagram story a chuanin Rachel personal information ron phaulan sakin chota chuan a date of birth a khan 1995 a in titlat maya mase a passport a le MGI a tel don a date of birth atarla na kha chuan 2004 a piang angin alawin ziak ni turani chungte chu nawa chona ron phaulan sak vekani tin nawa chon Rachel chu chungril moina nei tel lo tin ron soida sia sia maya pon lam moina bak nei lo chungril thatna nei tel lo tin soyani tin nawa chuan Rachel chu beauty queen ni tura tling tok lo tin ron soya tin Rachel in nama du thu ngeya bang anga a in soi chu do ta ni ti ron soin kema zo kin ni kha ban che kema zo kin ni kha ini na te hli sak che in resign reng reng lo official taken kan pa nuwa chau iron post zone ya kan ti che ni kha aron ti ve sak sak bokani Sir, I told you we are terminate you already. I have time when I send the letter to you. We terminate you first, and then after that, like around half an hour, you will post after me. You not resign. I kick you out. You know, you are not quality enough. You never beautiful from inside. nawa chuan in Rachel chu aron changlet na angreng khop maya larta viawa in ngayam ni MGI organizer te tel loving ngai ni lava tu manan program a pon som lawang che engram ma inan som lawang che larta viawa in ngai ti na em ni ka organization ni ron soi chia a ma se i lar theinan na i mu theinan teresai nen mitam takte kan be kwal char char china sin chuti chungchon organizer te iron soi chia a buaina te iron siama teresai po message tam takilo thon boka te ti bokani tin nawa chuanin Rachel in Teresa ne na a message thon zong zong te po nakin na aron la phau chwa avek tur thu aron soi nge nge chuta chuan nawa chona du tok mai lawa a thinarim nga nga nyang chu min khingi du mo local te che khonga itakin local la miron king te Thailand na local la miron king te che ati pia pia bokani engpo chuni se Rachel chuan a hnalen chuak chhelawangan soi chu thudik lawani ati a Thlasari chunga Miss Grand International 2024 ani na anga na anpek ang te chu thatakina tiveka mase hlo anpe ngai lo zo kani ati a atira thakhat lo ba kan pelawa chu bak lok na poisa ang zong phejon engma dong ngai lawani ti na soi tin Guatemala jin chungchang te pokharon soi fia ngalin khapo kha atira organizer te ashil veka zin an ti hun tur chu siam dang lam shet turin awange na mase organizer lam chon an ngai sak zui du lova chu wangin fel fai takin thil athleng zui thei da lovani ati April chuni se Rachel chona interview nei tharbera kha chuanin ama chu beauty pageant chunga chawni lo thil reng reng ka mani dikna a chuan hwai sen taka o chua belet vengam tura midang chakna petu ani nge a in be seya ke ma hi example angin min ngai ro se ti na soi hiala nang mani aya thil ti theipo ni se diklo taka an ra be chewemo an hara chewemo diklo taka thilan kalpui ani chuan au chuak ngam ula in ra be ti reng lo ula belet ve popro u nang mani tan belet ve to pro u tin offense a cha bokani engpo chuni se thlir tu te nang ni an buaina chungchanga hian enge in ngai vedan le Rachel hi mitam tak chuanin a asoi ang diak diak hi ani bi karing love enga machina chona in du to velu tukan yang chu alawin da sang ve ma ma anyang chu tho pui harvia te pon yang chu anti a ma se chen khat ve thung chuanin Rachel hi an support bur ve thunga Miss Grand International hian neu neu anga to em maya chu wangin enga matak chu a phena nge ni karing anti ve bokani nang ni enge ngai vedanin mu vedan le in sha the ang te comment section lama in lo tar lang vedonya ole thli tu te ka soita ka kha ngai thak shi omlai emo shat fu lo lai de te polo omai theye lo she thiam le sham sham ula ole thli tu te tun chimtan chang khati jong kha ni le phot mai se video ka post se tu te milo ngai chan sak le ula
Ato plenga milaw nga itlak sak chin tu te katanin hlutak kal setani ti kasi non le du ni ro se ole khati zong kha tun chumatan chuan ni phot ro se a